Ребят, было время. Молодец, твой отец. Я olsa bırak koy benim tikiler maçolar çıkmamına birge. Koyalar. Maçolar kaya tiki gider. Шулай мне? Какой сын ваш? Любой? Сын Неша. Кировый, вообще мощный бабай был, бая. Шунды нормальный. Вообще. Весь движухи. Ух ты. Вот тебе, а? Кирманда. Selam Халинчик. İsminiz? Yunus. Yunus abi sen вообще молодец. Siz aytganingiz sizga 30 oy yo'q. Menga 40 do'stlar. Şulay mı ne? Şulay mı? Alkışlar dostlar ayımına bir 40 yaş. Молодец. Senin iptaşınlar вообще довольны, iyi mi? Шустрый. Везде успеваешь. İptaşın bunda mı? Hayal. Hayal, mana bir, все довольны, молодец. Aytib turalar, bu meniki, bu benim malay. Tуда-сюда, движуха ясы, değil mi? Молодец, брат твои. Alkışlar bana şurada rебят, перед собой молодец. Ayda там поедемся birine. Ayda indi. Тизгина не получается?
Sen что, тизгинаешь, что ли, обычно? Тизгина ярамайды, надо долго. Я закитим adama. Adamcığım ismi Yaşlık Tavşı. Başlayımız gitti kayda. DJ buyur. Yaşlık Tavşı. Hayır, rahmet bir soru. Hayır, Yaşlık Tavşı buyur. Mene normal, hayır. Yılı soru. Tamam hayır. Normal bir şey diyorsun. Victor. Benim de biraz sıkıntı. Sana diyorlar ki ne paramız var. Поклон, сделаем поклон. Поклон. Еще раз. Давай еще раз. Половина гонорара твоих. Иди сюда, куда пошла. Кирманда. Хорошенькая, да? Нормально, шундай. Эй, бәр, шундай матур киінген, модный. Шундай йымшақ. Dostlar, şairdan dostlar. Alkışlar, ismin neyse? Alsu. Alsuşka, alkışlar dostlar. Ay Alsu'ya rahmet, bize Alsu'ya yarar. Потом увидимся, ема. А ты меня просил, у меня хамдушка есть. Қананда күтә мені, ей. Я достар, бик көңіл айтырға керек, Аллаға шүкір концертқа бара. Қазір енді сахнаға шыға менің ижаттар достым, әйбет кіші, менің земляк, әрмәт егеті, ей достар. Күштетір болсаңыздар, қоршалыға сахнаға Илнар Сафиуллин.